ndeto thutha wa muiyuro wa mai guthereria aikari a itura ria mai mahiu na gucungirirĩa ikuũ na hathara ya indo guthukangio. Riu kuri na uhoro hithukite wati aikari aya ni mahetwo mukana wa uhotekeku wa demu ya ihinda ria yeyumbite kirima-ini gia Kijabi ati aya gutua thigo, na mukana uyu waheanitwo mathaa manini mbere ya mutino uyu kuhanika, na ndumiriri iyo yaheanirwo kugerera makanitha no aikari aria mari kianda kia demu iyo ni mahuthirie mukana ucio. Watu walikuwa wametangazia kanisa, sasa pali ilipitia hiyo maji. Hata mtu angedhani imeweza pitia huko, haijawahi pitia huko. Juu haikupitia hata rowe. Ilipata diverse, divert. Ikaspread pande ingine. Mathaa manini thutha wa mukana uyu thingo cia demu ino ni ciatuire, na mai maya magikuruka na hinya muingi na guthereria andu na indo, na gukinyiria umuthi andu matanyihire 50 nio mekiritwo mukonde gukorwo makuire kumana na mutino uyu. Thibitari-ini wa Naivasha kuria amwe ya aria mahonokire guthererio ni kiguo giki ni mataririo uria mahonokire muiyuro uyu uria wacenjirie muturire na muhiuko wa ndagika nini, na Peter Waweru aratumenyithia ati mutumia wake na ciana ciake igiri ni amwe aria matahonokire guku nake akigurario uru thutha wa guthererio ni mai gwa itena ria kilomita 2. Pale tulikuwa nao nyumba, nikaenda nikazika hao watoto wadogo, nikawafunika hivi. Sasa ndio mvua ndio nyumba ikatuangukia, nikazidi nikupumua. Dakika 2 nikasikia maji imetoka na chini, ikainua mimi, nikaanza kutembea, nikaanza kutembezwa. Sasa kutoka hapo sijui ilienda aje, nilisikia nimeenda kama kilomita 2. Oroko thibitari-ini uyu turacemania na Mire Muthoni uria ndwana na nyumba yake makwiriire mutino-ini uyu, na tukiaraniria nake aronekana gwitiria ruo ruingi agitutariria wigie maria mahanikire kiroko kia muthi wa Jumatatu, maria arauga mahanaga ta thenema kana kiroto. Tulikuwa watu 10. Sasa wakaniambia, "Mama, ninasikia sauti kwa mbali." Wakaniambia maji imekuja. Mimi nilichukua mtoto mmoja, alafu sasa ile ukuta ikanikuta, nyumba 3 na nyumba ya kuku na choo ikatukuta. Hapo nikatupa fahamu. Kasikia mtoto ananiambia, "Ma, nishikilie." Sasa mimi nikatupa fahamu, maji katubeba. John Kenothia uria onake wahonokire kuma magego-ini ma gikuo nekirite mukonde gukorwo aiguire riboti iria cianagirwo makanitha-ini, no gukorwo ndumiriri ino ndeumanite na thirikari akimihuthiriria. Tuko na chief, tuko na msee wa kijiji. Kusema ukweli, ile njia ya kupokea kabisa walikuwa nafaa waitane mkutano na waandae watu, waambie ajitayarishe ama wajitaharize kwa hiyo nini, kwa sababu kuna demu itakuja. Hawakufanya ile jambo. Murugamiriri wa ruhonge rwa mutharaba mutune Felix Maiyo uria waranairie na ithuĩ na njira ya thimu augite ati tani nyingi cia muthango uria wathereririo ni mai ni ucungiriirio ritu kuri mihang'o iria irathii na mbere ya gwetha miringi, no ningi akauga ati maabitha a mbirarũ ni marateithĩrĩria mihang'o-ini ĩno. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani Wangũnjiri.